1 hour later. Itong ano guys, niyog. Ayaw ka bilaya. Gamit ang aming matibay na ngipin. Ito na guys, simulan natin guys. Pambansang one guys. Matibay ngipin nyo ah. Di kadut. Di kadut. Ito, may babaeng sumasali. Ayan ba, Litson? Matibay ngipin nyo ah. So, bunot challenge to guys. Oh, Oh, kalibuhin na po. Tagsam ko ako. okay na guys. Ah, buhi. Suway ni baka na buhi. Tagsam mo. Done na guys, done.